taas-taas ang atong ebanghelyo nya daghan-daghan sad ang mga punto, mga pagtulunan nga gibutang di nato ni mahurot og discuss or pabalandong. So mopili lang ta sa duol-duol og jutay sa atong unang pagbasa. Sa unang pagbasa niingon si Propeta Sirach, ang mga taong dautan dili na gyud hinumduman inig kamatay nila. Pero ang mga taong Diosnon hinumduman gyud sila kanunay hangtod na gyud sa hangtod. Mao na daghang taong dautan nga matay, mugimok lang tag kadiyot inig kamatay, dangtag mga 5 ka tuig, 10 ka tuig, wa na mahinumdom. Kamo mahinumdom pa mong San Roque. San Roque ba? Mahinumdom mo? Di man mo mutubag. Sige, ganitag pista kada tuig. Mahinumdom pa mong San Vicente Ferrer. Sige, gutag pista. Maglalis, magitaw sahay, unsay iyang pista. Kay portigin natong gugugma ang San Vicente Ferrer. Pero dugay na kining namatay. Dugay na mahinumdom pa mong San Pedro, ang disipulo ni Kristo. Hinumdom to siya gutoy na makakatulo ni Kristo. Pero tungod kay nagbag-o siya og misunod ni Kristo, hangtod karon mahinumduman pag nato. Mahinumdom pa mo ni Jesus, anak ni Maria. Kinsa gudi mahinumdom. Pero 2,000 na katuig ang milabay. Ang pangutana karon, kamorong ni adin gusto mong hinumduman mo mga 100 years from now? Gusto mo dili? Kamatay na mo karon. Mahinumduman gidayon mo, no? Pero timan kinahanglang Dios non ka. Kay dautan gani ka, ang mga tao mangandoy nga mamatay ka, ikamatay nimo ilubong yung kas kalimot. Ilubong kas kalimot ug mahinumduman man ka, ang mahinumdom nimo kanang mutunglo. Mutunglo siyang isigata, may raon tag mapariha ka ni kuan ay. May raon tag mapariha ka ni kuan. Anaon ka, pariha ka ni Siano. Kinsa may mutunglo nako. Labing dool ang sakristan. Pero mao na, so nindot kayo no nga kaning nga punto ba? Nya unsaon man nato aron mahimot ang Dios nun? Matod pa ni Kristo, himua ang akong balay nga balay alampuanan dili taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang balay nga iyang gipasabot? Ang atong lawas. Ang atong lawas mahimong Dios nun basta gamito nato sa pagampo, dili gamiton sa kinaiyas tulisan. Unsa may pangandoy sa tulisan, ang nagunag yung pangandoy sa tulisan, unsa man? Tubag, wa mo kailag tulisan. Porte magay inyong pangural sa inyong balay kay hadlok mo tulison. Unsa may gipangandoy anang tulisan, nganong mo katkat mangin islag balay, nganong mangda mangin islag armas, unsay pangandoy? Kwarta. So kung ang atong lawas gamiton gay natog pangwarta, tawgo na ta ni Hesus og taguanan sa mga tulisan. Mao na siya. Ang atong lawas gamiton sa pagampo. Gaon sa man moron dinhi? Nangandoy mo kwarta o nagampo? Nagampo nga makakwarta. Sus. Mga tulisan mong dagko. Kaning pare, nagmisa man niyo. Sa may gipangandoy ani ron. Nga maluwas mo. Maluwas. Pinaagi sa paghog o kulikta. Depende. No? Mao na, ang ato yung tanang paningkamot, mao gyud ang pagampo. Ngano man, kay kining pagampo, mga igsuon, prayer, mao ni ang makapatubo sa atong pagtuo, faith. Nya kanang faith, kanang pagtuo, mao nay atong gahom. Nga matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, nalaya man to katong kahoy igira, ingo si
ingon San Pedro, Lord, nalaya ang kahoy. Nga imong gitunglo, gikan sa dahon, ngadto gyud sa gamot. Ingon si Jesus, naaga ni mo'y pagtuos, Ginoo. Pwede ninyo ingno ning bukid, layat nga tus dagat, musunod na ninyo. Nga naman, mahimo mong gamhanan basta naay pagtuo. Pero gangato ganing gibuhat, tuo-tuo, kanang tuo-tuo lang ba? Kung sa may mahitabo, di ta mahimong gamhanan, mahimotang hadlukan. Di mo mahadlok rong mataptan mo COVID. Tubag. Hadlok. Tuo-tuo ra nang imo dahil pag-ani simbahan. Di mo mahadlok nga, masunog ron to inyong balay. May na usa. Ang uban, gaanan, simbak kusat pa dito yung sa mga espada. Tanawa inyo mga naong. Di mo mahadlok nga, madayagnos mo nga stage 3 nga cancer. Simbak ko daw na. Mao na, nga naman, kay kadaghanan na to, pulos-pulos tuo-tuo, dili pagtuo. Unsa man ning pagtuo? Sa Jesus, pagpangita niya og bunga sa kahoyng igira, ang iyang nakitaan dahon ra. Dahon ba? Ang iyang nakitaan. Mao tong ningon siya, wa man ko kakaon sa imong bunga, wa na gyud makakaon sa imong bunga gikan karon. Mao tong nalaya siya. Unsa man ang pagtuo di ay? Ang pagtuo mao ang pag-ingon nga ako mahimong kalanon sa akong isig katao. Mutuo ta nga kita pagkaon sa atong isig katao. Muna si Jesus pag-anhi niya sa kalibutan, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga pagkaon natong tanan. Kan-a kini ninyo, imna kini ninyo ang akong dugo. Kita mo na mga bugas diha daplin? Kita mo? Di mo kakita? Para na atong ipanghatag ngadto sa mga kabus natong parishioners, sugod karong adlaw og ugma. Kay magtapos man ta sa atong Flores ugma. Niya atong ipabati ngadto sa mga dili kaanhig simbahan. Di sila kaanhi tungod sa bugno sa kinabuhi nga inigmata wap ay malungag. Nya inig kaugma wa na say sure og makalungag, mupaambit ta nila gamay nga pagkaon. Nya diin man nagikan ang mga kwarta nga atong palit ana, gikan sad sa atong mga kaigsuonan nga kadaghanan pulos-pulos sad naglisod karong panahona, pero nituo nga bisan sa akong kalisod makapakaon ko sa akong isig katawo. Namalit sila atong slots kadtong Mary's Embrace. Ibaw mo pila nakabuk atong halin karon? 800 man toy atong gipamaligya no? Tag 1,000. Nya gahapon 300 naman to kapin. Karon ang halin niabot nag 523 slots. 277 na lay kuwang. Ugma ni wa na ni. Mao na may pagmupalit na lang mundaan karon. Aron di mo mahutdan. Yang anong daghan mang nipalit ani? Purtigid nilang haya-haya. Purtig yung daghana nila kwarta. Wa oy. Doon na lang sila pagtuo nga ako pagkaon para sa uban. Mura na. Kamo, mutuo ba mo nga pagkaon mo para sa inyong isig katao? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Nya pangutan na, ingna, pwede adto karon kaon sa inyo? Ingna ko no. Ingna. Or og di gyud ingna atong inyo kay kuyog ra man sad mo, ingna, pwede ti kakanon. Ana. Pwede ti kakanon karon. Nya ang imong giatubang bang imong banay, pwede ti kakanon sa tamparuson kuno nang naong nimo lang kaon-kaon. Depende.
Pero ang pagpakaon manggod mao ang pagpaambit sa tanan nga gihatag sa Ginoo nato ngadto sa uban. Mao nay pagtuo, motuo ta nga kita gasa sa Ginoo para sa uban. Nya kun mao na itong buhaton, ang tao nga muduol nato makakaon gyud. Di ta mapariha atong kahoyng igira nga niduol niya igo rang katanaw-tanaw siyang dahon. Di man na makaon ang dahon. O dahos kamunggay, makaon na. Pero dahon sa mangga, nya mangita kag bunga sa mangga, nya mo dahon rin na, di ka makaon ay. Pero kanang udlot no sa mangga, nang bagong lumbay ba, pwede mo na iputos ato namo sa katong bulinaw, nya lambunan dayon. Lami tubod gani atong laway magunaw na. Pero kan-o na nimo nga dahos nangka, di madaw may magkanding ka. Pero tao man ka, bunga gi mong kanon. Ngunay normal ba? Dili dahon, bunga. Nya karon, og naay tawo mo anhas inyo, makakaon gyud ka. Kinsa dinhi ang mopasalig nga ang tanang tawo muduol sa amo makakaon gyud. As, kamot. Why ni pataas? Ing na tanang tawo nga muduol sa amo nga giguto makakaon gyud. Sige, tas kamot. Arang-arang na ini taas gamay. Unyaron kung ang maduol sa inyo nga gigutom, ang kabit sa imong bana, makakaon ka. Panganaw ninyo ambot lang. O ikaw bana, ikay nahibilin sa inyo, ang niduol nimo kadtong nakapaanak sa imong asawa samtang didto kas gawas nasod, napaanakan siya, nya moy niduol nya gigutom, makakaon ka. O imong pusilon. Unsa ka kung magduol sa inyo kadtong bagong nigawa sa prisuhan tungod kay gipatay ang imong anak, bunga sa iyang pagsuyop og drugas, gi-rape o gipatay ang imong anak, unya karon niduol nimo kay mukaon kay gigutom, makakaon ka. Di ko pa dito, may maginatiwas ang buwang-buwang nako. Kung maunay imong batasan, tulisan ka. Tulisan ka. Kaya ang tulisan, maglisod, mupatay man na. Sige, dut-duta ko. Patyon tagi kang buanga ka. Gipatay gusto nimo akong anak sa una. Imo gutong girip o gipatay. Karon mo hangyo-hangyo ka na kung buanga ka. Natakda na kaniya. Tulisan na sad ka. Di ba? Mao na pakan-agid sa inyo ang mga tulisan, ang mga kawatan, haron ikaugma, patay na ka. Tulison man jud ka ana. Nya asa man kaibutang sa Ginoo ikamatay nimo. Adto dayon ka sa langit. Mahinumduman pa kas mga tao. Hinumduman ka hangtod sa katapusan sa panahon. Matod pa ni propeta Sirak. Ngano man, Diyos nun ka. Ang kasagaran natong gihinumduman karon kadtong mga tao nga mipakaon sa ilang mga kaaway, mipasaylo sa ilang mga kaaway hasta pagani sa nagpatay nila sama ni Hesus. Ingon ana iyang kinaiya ug maunay tinuod nga makapakaon sa iyang isig katao kanabang dili magsigig pangitag kwarta. Maunay makaampo karon bitaw sunan ka aning atong project karong ugma atong project atong budget 800,000 unya misugod kog hunahuna ani last Sunday mao to akong gi-announce pila ra ka adlaw makuha ka ning budgeta unsa may tumong nato ani pagarbo dili atong gibuhat nga ang tanang mga parokyano nato kutob sa mahimo mubati sila nga sila nagpahinungod sa mahal nga Birhen Maria. Halipay kay ko gabi ang atong mga sagala, mga batanon o mga gwapa kayo, di lang kay kumututok nila kay basig mausab ako una-una. Naghago dinhi og practice kay ilang ipresentar ugma sa gabi ighumas bisa. Maghago sila. Gikas buntag mangandam na sila nya musakay anang nang atong sakyanan ngadto inig motorkid inig ka alas 2 ugma pohon init tingali kaayo antos nya inig abot diri mag rampa-rampa sila questionon pa kay naa lagi kuntis-kuntis pero kana gimmick lang na
Pero ang pinaka sentro ni ana nga makapaambit ta sa matag usa, talent tanan nya kana atos ang ipremyo-premyo nila nga ang mahimong sa to Flower of May 20,000, ang first runner up 15,000, ang third, ang second 10,000, consolation 5,000. Pulos gid na siya para sa mga kapilya. Ma-withdraw na sa kapilya, pinaagi sa ilang mga project nga makapa-improve sa ilang kapilya. Ngag naatay sige ingon ana kada tuig, igtapos sa inyong kinabuhi, nindot na ang kapilya. Awa mo kakita na? Nindot kayo, di ba? Oo, awa gid mo malipay. Sige na, manindog na ta.